irimo Muhire Keve uhengamira kuri couloir y'iburyo ari kumwe na Ombolenga na Basa naho ngaho iyo couloir. Kuri couloir y'umoso ya Bugingo uzamura imipira miremire ifite umusore nka Haji uri gushotera kuri agatsinda ibitego afite ibitego umukinnyi wa APR wese adafite n'abataka. Bakavuga bati bafite rutayizamu ufite movement umeze neza arimo aratsinda kandi amaze gutsinda mu buryo bwose. Top scorer. Ego yatsindishije amashoti inyuma ya box, yatsindishije umutwe, yakoze amatapini muri box. Donc amaze kugaragara ko ari umwataka ushobora kuba yagira nyine ikintu yakora icyo ari cyo cyose igihe icyo ari cyo cyose muri match. Jangwan ubu busatirizi bwa Reyo, uburyo Reyo ikina icyo bita display, uburyo itwara umupira, uburyo yubaka, uburyo ikora mu buryo yihuta, twese turabibona. Uburyo ifinyora imikino yayo ikentertaining abafana ikanashyira fire ibitego bikaboneka imibare iravuga. N'uburyo APR idafinyora kuko byo birahari kuko ibitego ni bike, wenda ikadefanda neza ufite ubwoba ko ahubwo ubwo buzima ari woza kurwana nabwo ugakora block by inyuma, low block na mid block, ukavuga ati mana mfasha bibusa ku busa ntahe, bakazajya bagusha baro zikoza ku mapoto buri kanya. Like ufite ushobora ko imikino ya APR munyuzwe nuko ikina. Tuganire ikinyamupira. Ikintu cya mbere cyo mbanza kuvuga ngira ngo uko ubizirigane namwe ko muri hano mwese, atake nziza igutsindira umukino, defense nziza itwara igikombe. Ubwo icyumvikanaho birimo biraganisha igikombe kizajya, ubwo muri muracyumva. Imba atake nziza ishobora gutsinda umukino, defense nziza igatwara igikombe, muri murabyumva. Ikindi simpamya neza ko muri iki gihugu hari ikipe nimwe byibura yageza muri kimwe cya kane cya atake ya Pyramide cyangwa cya atake ya Azam. Izo kipe ikintu kinini zakoze mu minota 190 ku mahoro ni igitego kimwe nacyo cy'umupira w'umuterekano. Simbona rero Gomba Niagore ari ishaka kuza kubifite ubusatirizi ushobora kuza kuba bwakora icyo bushobora bwose kugira ngo babone igitego cya APR. Ikindi urebye umwataka wabo, ukareba defense ya Clement, ukareba Swane Liga usibye nawe nemera ko nyewe ukuyemo Mamadusi nta yindi kipe mu Rwanda ifite abataka nk'abapolisi ntayo. Ukuyemo Mamadusi nta yindi kipe mu Rwanda mbona ifite ubusatirizi abataka babiri bakina kuri nimero 9 ameze nk'abapolisi.